wabuze umuntu we n'umutawuni ya KABALE aho kushanga abantu abino burema ahamibiri yabo nakutaro muri kikungera handicap center kushango mu Southern Division ahangutse kuza KABALE University. Umwanya wo gukombe ko mubona ku bwa Milton Obote yabera president wa Uganda kandi umwaka gwa 1994 abantu abino burema bakareta umwanya wo bwanyuma yo kubiha hakirwa cyabwamo mu nyanja yabunyonya hibabire bature kubizeraha bakegeza ubw'imyuga hari yemwe nemwe yengaro ko babasa kwebisaho bitu wahika no rebero kutangarira bwo kuba muri ngo gurumo n'gwerarikiriza kanyenzere mu government ehikirire abantu barataha mu ryo gumwanya emanye ngo gumwanya guri guta emanye ngo kugurabe guri kubi abantu baratahamu bashemere kuba barataha ahantu habi kaho mwareba tukayenzere ngo tutahe mu mwanya murungi nka government iyo kabarema ba KABALE n'uyo kwa batakozere repair batwombekera amaju Abaine ndiyamuhacho mutura wa mwembo mugomboro ya kitumba nagira ngo akatungo oburemeezi yaheza kwanantuka ha motoka ine myaka mukaga kandi ubwatunga butandeje akaba ryefuza rukuturana nyenenkuru abanyine myaka mukaga kuna abandi kuzana n'abandi narenga katemba muto nahirima na tirama sugar ga kwata gaye ubwo biti nashwa tinabugwa kiyamba kati n'abazire okunyamba na kurabasa bwanyuma yo kumara icyamushanjo ndiyamuhaci tarabasize kweyongerayo kandi ubwahatse imirimo yengaro niyeru kumubisaho n'icyamushanjo transport yo kutwara sinya kandi agile ndambra yande manarikera ndaruke sheta ndaruke byibo ndabazingito ndabija ndakora intebe za office chairs ndazikora Allen tugumisiriza akakwatse ndwara ya poli ya ine myaka 5 kandi kuyihobwa amagaragaye yetugakagarukaga kuba nko kugabire gari ngeri ndakozese nyine gemikono ndakore gemikono bibo ikibitambara basi kutanga ko muka kweza kanguto kali katandika kagera kigaronda higano Habat katunjye rwebembera abanza